Ti Masakbayan. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna a serye ti drama tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apayakas ti matanda. Awan ti amo kadakas nga nararamit ko. Nga maapayakas ti matan. Kailangan na nagbaliw ti panagayag ni James kanya. Ay, Kaslasaan nga asawa ti pangibilbilangan na kanya. Pasig nga kakasakit ti sao na kanya. nuar arigay na saan kayo mit nga agasawa. Adda anak yo. Saan kayo mit ang nagkasal? Isuadi mo sa wanday ta. No di na ka kuma mairespeto kas inati anak niya. Irespeto na ka kumamat kas babae. Kumadatan. Ngamsan. Namin pinsanan ang nagbaliw ni James kanya. Saan nakas titisigod? Kan may sad. Uray saan ang nasaya atir aramidan na. Isulat ta tinasaya at para kadakwat. Nagsakit a panunutan tanang. Adida man lamakita dagiti nasaya at ngar aramida kadakwad. Mariribukan na ka talaga, Fred. Diyan ka mo nun na taramida. Megan, Kanayon matan ti panagapapamikin ni James. Uray basit na ang abanang pagapaan mi. anya? Ang mga nadamat makagapo. Iso akas na ni James kan ka. One Fred. Adda. Diyak ko makayat apat yan dagiti idandanan da kanya nga da babae na. Namnapanak nakakapot mo. Taidiin niyo pen ko yung cellphone na. Kabayatan ti panagdigos na. Adda babae na. Katrabahuan na matlaan. Nasakitin na akong ko. Kaputam mo dagiti naganak na day tangar aramidan na. Yung kaslawan laang kadakwatan. Kasla na saya at paikit di para kadakwatan. Anya? No saan lahat ti anak mi ti pampanununan. Panawa ko ni James. Nasaya at dayta na panunot mo, friend. Know your worth. Kunada nga ron. Total, saan kayo matanag kalaysan? Sali. Nabayagan dayta parikot mo. Alangan mat nga anos kalaktan itidan na day di lalaki. Ang panunod ka na imbag. Kas itinakunakon. Know your worth. Nusak nga mamanak. Lumabalaid. Diyak kaya tapanawam ni James nga mati anak mo. Lumabalain kat kurnosan nyo kumapay ti amin. Para matlangi ti anak nyo. Sipod pa'y tatang. Dayta tinararamit ko. Ti anak ni ti pangpangunak. Ti masakbayan na ti pampanunutan. Ngam na banog ako. Nabanog ako, tatang. Amin na ba nagarumbang kumaadwa kami ang mangilapan? Siyak lang ti mangilap-lapan. Ingkarik iti magik. Nga aginggat kabalang. Agano sa ngam nagbitot. May gana na. No agan-ano sa klata nga uray parparo pa ng awanan panagayat na kanya. Tsaka muna niyan to ti pagpanagat. Ano? Adakan ka na yan.
Ada punto mitiday ta nga imbagam. Ala. Wanyaman ti pangadeng mo. Suportaran kalata, anak. Among friend, nakaragragsaka ka makakita kan kay ti kastalangam. Apay anak ko namday ka, friend. Wen takalpasan, ti mano atawan akanayon ang makitak ti langam nga adda parikot mo. Ita, nakaragragsak ka nakit kita. Sika talaga. Di lamad-madlaw mo. Oh, itaam. Manipod pinanawam day dyan, James. Awanan parikot mo. Gusto ka iti day ta, friend. Imbag lakit din ka pinanawa. Tano saan? Ang mga no aging gaita kat agparparikutak lataken ko na. Kat, kumusta damatan iti babae na? Hey, jaka mo, friend. Ngam tidamag ko. Agdenden nada ka nung iti day jay abelen. Kasta ka di? Sapay la ko mga rod. Taisudan, di agkagasat. Wan nga rod, friend. Sapay la ko man. Tadi na aramidan tikas iti inaramid na kanya. Wan gaya manakaw. Adda ka diit-itad ni James asustentaw iti anak yaw. Ay, awan na na. Kinapod nun na. Manipod pimanaw kami iti anak ko ijay ayanda. Awan pa'y intad na. Ano ya? Bayan tayo nanang. Mangtad man wano saan. Okay lang. Ay. Anya ngay nga ron. Jakmat kaya timapan ijay ayanda. Tapno lang agpakaasi amang tad iti sustento. Sana bali nanang. Adamat trabaho. Ikarigatak tagor no. Tapno maipaay ko amin akasapulan ti anak ko. Ay. Kaya't ko nga ipakita kini James. Akabalak abyagan ti anak ko asisyak laan. Oh, may kananak ka. Rabiin, nga bada ka pa ilaang dito'y salas. Maturog kay latananang. Picturak man dagito'y lakok a blouse, barang addamayat agumatang. Ay na anak ko, intun bigatan. Sabado ba't intun bigat? Awan trabaho. No adda gumatang itilakok nanang, ag-deliver ha. Imbagla pang abasto tayo dito'y balay. Ay na anak ko, aginanakamot di mo unay bandugan day tabagin. Nanang, kabailan. Numarik na kadyak kabailan, aginanaat. O alakit din, umuna kayon amaturong. Ay, nakapalas ka matanak. Awan magtrabahom ita, saan ka day? Watatang, mapanak ijay ili. Agi-deliverat. Adda ngamin nag-order itilakok a blouse. Ha? Sayang mat no jak ipan. Sapay ado tinag-order. Kasta ka day? Ala, ingka nga ruday. Tapno makaawit ka adagaos. Agan-anad ka, anak ko. Masyanak unay iti anak ta, bakit? Makita kit awanan ti inanana. Kas ita, awan trabaho na. Imbes ko mga ginana, ngam na. Napanlata na gideliver iti lako na. Huwag garot lakay. Panag ko na. Kaya't nalaang nga dararamitin na. Kaya't na nga iliwliwag tirik na na. Gaputaan mo naging gaita. Kat nasakit pa ilaang tinakam na.
Gapo iti naramid dayjay a James. Bakit? Manon adaras a mapalpaliing ko magsamsami. Awan mati amok a parikot na no saan aday jay a James. Ala, sapay la ko mga rod. Tadumteng to ti aldaw amaklon na. Asaan ani James ti paraken kuana. Iti kasta, saan na marigatan ti anak ta? Oh, adtigayam ti order mo nga overrun t-shirt. Ay na, agyaman ako na Megan. Wan gayam, pudno ka di tinadamag ko kan ni Carol, akabatch tayo. Ah? Anya tinadamag mo? Nagsina kayo ka ni James. Ah? Kuha? Saan kami nagkasal? Tapno nagsina kami, si Kamo. Wan nga agpaisuan niya. Nagwin naswas kunak kuma. Sika talaga. Ay, well, pudno. Awan kaming iti ama ti anak ko. Saan siguro anak nat iti ayat kan umatid ko. Kasta ka di. Si kamat nga min. No siya kumatiin naklon mo iti. Saan ko maan napasamak ti kastakan ka ita. Ay nadinak man angawon iti kasta, Lester. Manang kit dinday ta t-shirt nga in-order mo. Taagawid akmatan. Urayan na kun ti anak ko. Among friend? Nakaragrat saan ha? Anyat makagapo day ta kinaragsak mo. I-share mo ta. Adda ka di sutor mo, ha? Sika talaga. Tila ibagbag ang... Saan mo to dakas, ah? Well, saan adakas? Ngam saan aday ta ti makagapo. Naragsak ha? Gaputan nakalako ak iti nasurok at 30 pieces a blouses. Kan t-shirt iti kalman. Ayun sana all, friend. Believe ka talaga kan ka. Adun ti ka-close mo agumatgatang itilakom. Saan mat, friend? Talaga lang ang nagustuhan dadagiti lakok a blouse. Iso nga inton umay manen alawas, sabalin tumanen tilako. Naimbag ka pa'y, friend. Na-diskarte ka unay. One friend, naskin nga agdubli kayo na para iti anak ko. Sa bagay. Agpamerienda ka nga rudan, friend. Una, day talagayam. O ala, mapantangarod ijay kantin. Apag iso, break time. Ay, nagbayag mo ton di order ta, friend. Un nga rod, ado nga min tao dito yung kantin. Oh, ada message mo, friend. Un nga pwesto. Mabit lang ha. Ni Lester tinag-text. Sino ang Lester? Jagar aram kan ka, di college tayo pailaan. One friend, iso. Uy, ang mga no isunti ka forever mo, friend. Sika, di na. Awan pa iti panggut ko, may papan iti ayan. Ha? Ay na friend, mabuti nga. Ang mga no aramiden na lang kanya tikas iti inaramid ni James. Anya? Oh, itay ka pala ang napalpaliiwan manong. Nakaisam kamot latan nga agtetex. Ha? Asino na itakatetex mo? Iko ha? Jayman babae nga armat. Barang aklo na nakmatan. Anya? Ay na, maragsakan na unay itiday ta nga imbaga, manong. Sapay la kumangarod ata aklunan na kan. Iti kasta, saan ka amabaakan? Sus! Iti kastoy at kinataar ko. Ado ti babaeng ag gusto kanya kaading ko. Iso na laan, tamay sala ang ti kayat ko. Ngamjak pa'y masigurado, no kayat nakmat. Anya? Ngam sigurado am laang manong. At ibabae nga ayatam. Kat pasado iti standard mi kini mami. Naskan atay kunada, a beauty with brain. Wan ading ko. Masiguradok,
ang magustuhan nyo ni Megan, para kanya. Panagkunaklakay at agar-aram iti anak ta. Ha, Nangag ko nga may nga ta umawawag kan kwa na itin aminsan nga altaw. si kakit di bakit. Abangan no suki na laeng. Amangan no dagiti suki na akanayon na gumatang iti lako na t-shirt. Saan lakay? Saan na mabalin nagbitutak iti naglaw ko? Ay kat nasaya at ano kasta? Saan matadakas no makiayan-ayat ti anak ta? Tawan mat-asawa na. Uwan matkiti Isungawan ti parikaot no at daman agar-aram kan kuana. Hello? Hello, Megan. Kumusta ka? Kuwan? Ayos lang man. Sika, kumusta ka man? Ayos lang, Megan. Oh, aping mawag ka? Iko, salud-sudag ko, ma. Lumabalit na umayak sa marukar di tabalayo, intun bigat. Ha? Noan niya timakot na. Oh, may kalataan. Alangan ng ibagak asan. Agyaman ako no kasta, Megan. Awan ay nyaman na, Lester. Megan, manipod idi adda tayo iti kolehiyo. Nakarik na iti panagayat kan ka. Lester. Ngam kalpasan iti mano atawan. Naamok adda kayo gaya man iti DJ James. Nasaktanak. Nagsakiti nakam ko. Ngam saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Iso nga idi naamok nga awan kayo. Naragsakan ka. Napanunot ko akamodyanan na. Kat nailisi ka iti tao asaan amay karikan ka. Megan, sapay lako ma. Tadinak paayan itagon daway. Ay ayaten ka unay. Sika lang ti babae nga nararapaap ko. Lester. Anya ti isungbat ni Megan, iti ayat nga idatdaton ni Lester. Papagayam, di yu liwan na denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas kasta unay asam ti impaay ni James kini Megan, gaputad da sa bale akarelasyon daytoy. Nasakit man para kini Megan, ngem pinanawan na latta daytoy. Inggaid na nga rod ti nagtrabaho para iti anak na. Kalpasan ti manuatawan, gapo iti panaglaklako ni Megan iti online, nagsabat da kini Lester. Ti lalaki asipud pay ket agayat kan kuana. Nagdaton nga rod daytoy kini Megan. Ita gagayem, denggan yu tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Lester. Ngam kalpasan iti mano atawan. Naamok ada kayo gaya man iti DJ James. Nasaktanak. Nagsakit tinakam ko. Ngam saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Isu nga idi naamok nga awan kayon. Naragsakan nak. Napanunot ko akamaudyanan na.
Kat nailisi ka iti tao, asaan amay karikan ka. Megan, sapay lakuma, tadi nakpaayan itagon daway. Ay ayatan ka unay. Sigala ang ti babae nga inararapa ako. Kinapod na. Ay ayatan ka, Mat Lester. Kaya't kung aklunan ti panagayat mo kanya ini. Nang kaya't ka na ang apaliiwan. Ah, agyaman ak unay, Megan. Agyaman ak unay. Dahito iti gundaway, nga idipay nga inururay ko. Sapay na ko nga. Ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanya, Lester? Ikarik dayta. Kan maysa, saan laang asikati ay aytag, Megan? Nudikat nang runa ti anak mo. Ha? Ipatpatag kayo unay. Ikarik nga ipatag ko ti anak mo. Kaspudpud nung anak ko. Agyaman ako na inukas na, Lester. Awan anyaman na, Megan. Basta para kada kayo, aramidak ti amin. Apay nga awan pay laang ni manong mo katrabiin. Jakman amo, mami. Napanmanan siguro nakiinom kadagay ti barkada na ah. Ay, una yun day dyan lalaki. Awan pa'y aldaw asaan ang nakainom. Agawid na day jay, makangag kanya. Bayan yun, mami? Ay saan? Nubaybay-an takas day na. Awan, tinasaya at pagtungpalan na. Anya ti kunam, Lester? Inaklon na kan ti babae nga ar-arman. Mangrabramak ka kadi. Mami, pudnot ibagbagak. Inaklon na ko ni Megan. Megan? Ti kabats mo idi? Wan, Mami, iso. Ah, iso day jay anak ni Anita nga inanakan ni James. Saan ka di? Mami, Apay, awan ka din di sa bali a babae. Kas kala na ibusan ti babae, gaputakas kan kwa na ti kinayat mo. Mami, Anya laangan ti ibaga dagiti kakabagyan tayo, Lester. Di mo kumamot ibaba ti kinataom. Ha, kas kan kwa na ti kayat mo a babae? Ada instant baby apakpakanam no bilang laang. Anya? Inaklon mo ni Lester, friend? One friend. Kinapod no na. Duan alawas tinapanabas. Manipod inaklon ko. Yung jaklain pakpakaam mo kaya. Sus! Sika talaga. Panggap mo pa'y gayam ti agilimod kanya, ha? Saan akasta, friend? Amok nga minakasta unay mananti kantyaw mo kanya. Saan mat? Nga mo, maragsa ka na umay para kada kayo adwa. Sabay la kuma, tada kayong aginggat inggana. Day tati kapatgan akararag ko. Ano mabalin? Jakon kayat ama pasamak bay. Tikas itinapasamak kanya itikal nabas. Kaya't mo asawain. Da kayaw ni tidayja Lester, anak ko. Wan tatang. Kasta ka day. Ay kat nasaya at maragsakan kami kininanang mo para kan ka. Adyaman na tatang. Unaglakit din no awanin ti panggap mo ang makiasawa. Kinapod mo na. Jak maliklikan dagbutan tatang. Ngamin, manipod kas iti inaramid ni James kanya. Panagkunak at maaramid mo't ni Lester ti kasjay. Ha? Ay, saan mat siguro, anak ko? Namanipod da kayo iti kolehiyo. Kaadalam day jay. Isu nga amom, ti kinatao na. Megan, kaya't ko kumanga agpasyar tamat iti balay, inton bigat.
Kaya't kamat nga iparang kada mami, kan itikabsat ko. Mabainak sa Lester. Awan ti rumbang apagbainam. Amok namin nga istrikto ni Auntie Badet. Sipot pay. Mga nadinak kayang aparakan ka. Saan, Megan? Nasingpat ni mami. Amok ang maragsakan dayjay, no agpasyar ka ijay balay. Mami, naimbag nga orasyon. Mami, iso ni Megan, di kayan ayat ko. Megan, iso matiinak. Naimbag ng orasyon, Auntie. Si Kajay, anak ni Anita, nga asawa ni Ramon Amanalon, nga idi kat awan bukod da abalay, kan kanayon nga agkuyog, amakan makigapas. Kan si Kajay, anak ni Anita, nga inanakan laeng ni James, nga anak ni Pilang. Saan kadi? Wano saan laeng ti sungbat? Saan ka maalay ti sungbat nga anti-anti? Nalawag? Pasensya ka kuman iti inak. Kasi na lang na dyan. Siguro, subsubukon na ka lang. Amok nga agbalit yung mutla ang dayjay. Awan maaramidan ni mamik, no sika talaga ti kayat ko. Di nakmat mabalin adiktaran, no bilang laang. Sapay la ko mga rot ka kasta, Lester. Madanak-anak. Ngamin, iti pa nagsasaon na kailangan. Di na kayang aparakan ka. Ala, di mon panunutan dayjay. Di mo liplipatan nga ay ayatan ka unay-unay. Kabalak nga ilaban, ti ayan-ayat ta. Kat, kumusta ti panangipasyar ni Lester ken kay balay da anak ko? Kunanang, nasayat man. Nasayat nga rod no kasta anak ko. Kat, kumusta mo ni mami na? Nagbalbaliw ka din. Saan ka di akas iti sigod, apasing anag mabad iti rumrumwar iti niwat na. Saan mat nanang? Nasingpot mat ni Auntie Badet. Mayat mat ti panang pasangbay na kada kami ikay. Nasaya at ngarod no kasta anak ko. Amok ngamin ti ugali day chay abakal. Kasta timbagakan ka di mami ni Lester? One friend, panagkunak, saan nakakayat apara iti anak na? Di mo ni kaskaso da dya bakit? Saan mat nga ti inana ti mga asawa kan ka no bilang laang? Sa bagay matkit ni, kanwisan, amok mat asaan nga ayunan ni Lester ti inana. Rumbang laang. No napudnukan ka ni Lester, kabailan na ka nga ilaban iti inana. One friend, iso nga uray kas dit impakita kanyak ti inana. Okay lang. Gaputa amok mat anapod no kanyak ti anak na. Anya? Saan abalasam di girlfriend ni Manong Lester, Mami? Saan? Tanaanakan mo tayo dya babae. Anya? Ay unay mo ni Manong Lester? Kasla na ibusan iti babae. Ado mo ti babalasang nga gusto kan ko anakat. Ngam no apay payla ang single mom ti kayat na. Day tangarod ti bagbagak ken kuana anak ko. Ay saan? Lukas tamot lang. Jak kayat dayjay a babae para kan ko na. Kayat ko jay balasang. Saan ati ada sabit na? Ha? Alangan kit dimat. Amang pakpakan laang ni Manong, iti saan na akapkapin ano. Saur ka. Aping italaang na ibagam nga agap-apply kagayam iti abroad. Kaya't ka sorpresaan, friend.
Imbagam kumaay, di pa ilaan. Tapno duwata ang nag-apply. Amo mat nga di pa ilaan kat arat maap ko ti agabrong. Kat, mabalin mo mati agapla itan. Iti kasta, agsin narunuta mapan. Itapay, tamasikuga ko. Anya? Masikog ka, Megan? One friend, dua bulanan. Kat, amo ka din ni Lester ti may papaniti dayta? Saan ko'y ngaroon? Idi lang aming kalman ang napanak iti doktor. Saan kami pa ang nagkita? Kaya't ko ngamin a personal ti panangibagakan ko na. Kat ni mami na, amo na ka din. Saan pa, friend? Inton malumpay lang ti panggap ko a panangibaga kadakwada. Anya, masikog ka anak ko. Wala lang. Kahit amo ka din ni Lester, di may papan iti daita. Saan kay ngarod nanang? Saan kami pa ang nagkita? Itay pa aldong uraya. Nang awan mo't awan na. Makumikom siguro iti trabaho na. Kasta ka day. Ay kat ipakaamon to kan ko na anak ko. Iti kasta, baragsakan mo. Wala nang. Nadyak pa'y makontak ti cellphone na aging gainton bikan. Mapan ko kitain iji balay na. Ha? Amang ano di mo madanon iji balay da anak ko. Amang ano anyan tulaang ti ibagatiin anakan ka. Anya, masikog ka kunam, Megan? Wan, dua bulanan. Anya? Oh, apay kaslasan ka naragsak itim baga. Kwa, naragsak mat. Naragsakat. Apay nga rod akas ta ti expression tarok. Naklaatak lang siguro. Ala, di ka madanagan. Ipakaamok ka da, mami. Agyaman na, Lester. Anya, masikog ni Megan. Wan, mami. Sigurado ka kadi asikati amana, Lester. Mami. Amom anak ko, ti babae akas kenkwana, saan arumbang nga pagtalkan. Anya? Iso asiguraduam at talaga asikati ama ti sikugna. Amang ano di mo amo? Kat manay na yunan laang ti anak na apakpakanam, adi mo matkapkapin ano? Anya, makipagnaad kayo itiin ni Lester, anak ko. Wala nang. Dayta nga nang tinagsaritaan ni kini Lester. Ijayak pa ila ang kabayatan ti panagsikog ko. Ngam anak ko, ang mga no saan ka amaaywanan iti husto no adda ka ijay. Inaldaw nga awan ni Lester. No dito'y balay, adda kami kimitatang mo akaduang. Nanang, ang madakan ka anak ko. Ngam bilang tasaan ang nasaya at ipanakilangan ti pamilya ni Lester ka. Agawid ka adagos, anak ko. Anya ti mapasamak, iti pan nakipagnaed ni Megan, iti den na ti pamilya ni Lester. Gagayem, di uliway na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ana paunwan. Namnama, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti may direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan.
Ti napalabas, inaklon ni Megan ti ayat nga idatdaton ni Lester. Impakaamumat ni Lester iti pamilyana, ngem saan anaragsakan ti inana. Gapo taam muna ti napalabas ni Megan. Iti sabali abangir, saan nga impakpakaamo ni Sally kini Megan ti may papan iti panagabrod na. Kalpasan ti manuabulan, naamuan ni Megan amasikog daytoy. Impakaamo na nga rod daytoy kini Lester. Ngem nakita na asaan anaragsak daytoy. Aging ga nagsaritaan da, makipagnaiddan iti pamilya ni Lester. Itagagayon, dinggan yu tituloy ti makalawas a seryetayo ano pauluan. Namnama, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya, makipagnaid kayaw itiin ani Lester, anak ko. Wala nang, day tangamin tinagsaritaan ni kini Lester. Ijayak pala ang kabayatan ti panagsikog ko. Anak ko, ang mga no saan nakaamaaywanan ni Lester, tainal daw ka nga rod arumar. No dito'y balay, adda kami kinitatang mo akadwang. Nanang, adda kan ka na ita anak ko. Ngam no bilang ta saan anasaya at ipanakilangan ti pamilya ni Lester. Agawid ka adakos, anak ko. Wan, nanang. Agtrabaho ka kadiita? Wan, Mapan ka? Nga uray ang bagbagyo? naskan ang mapanak. Ngamin, sigurado amang tanak no sa anak asumrat. Anya? Megan, di ka agbabain dito'y balay. No anya ti maaramid ijay kusina, tumulong ka. Tapno awan ti may bagbaga ni mami. Sige. Alangaron, agan-anak ka, ha? Onya, mapan ka ka din, anak ko. Wan, mami, Sa dino ti papanang. Amok nga awan trabaho mita. Gaputan nagpigsa da ito'y abagyo. mami, Wano, mapan ka iti ayan ni Valen. mami, ang mga numangag na kayo ni Megan. Narigatan. Oo, sige, anak ko. Igarudan. Agan-anad ka. Oh, anya pa ilaang jar aramidem si ka Megan. Alaam amin dagito imuren, tamapan mo ilaba. Di na ko nawawagan iti mami. Saan kayo pa'y nagkalay sa iti anak ko? Anya? Agam, sa bagay. Talagamot nga awan ti mapasama ka kalay sa. Gaputa saan asika ti agbalin a bride ti anak ko. Anya ti kaya asawan. Awan. Ang trabaho kakitin. Ala, mapankan! Saan nga agrekla-reklamo dayjay a babae, mami? Rumbang laang at tumulong iti trabaho diti balay. Gaputa makipagnanaod laang. Huwan, anak ko. Kadi ka madanagan. Tadan ijeruar nga aglablaba. Sigurado, no sumangpot ni Manong, tila man ang tipulpulong nga dayjay a babae. Ay, no apay pa lang namin nga iso ti inaram ni Manong. Hindi ka madanagan. Saan ba't nga ayatan ni Lester? Ni Valen, ti ayatan ti kabsat mo. Napilitan lang ang nangyawid iti dayta babae, gaputa masikugan. No saan na masikog? Anya ko maaga po nga iyawid di kabsat mo dito'y balay? Ha? Kasta ka di, mami? Ay na, di na pala paawidan dayta a babae. Tani Valen, iyawid na diti balay. Anya? Dayta pala ang mat nga dati sabit na. Jak amo, no anya ngamin tinaknakan na dayjay akabsat ko.
Lakay, madanagan iti anak. Ha? Apay, bakit? Pampanunutag nga main. Amangan no saan ang nasaya at tipan nakilangan ti pamilya ni Lester kan kuana. Amok nga minti ugali jay ina ni Lester. Bakit? Amin ama panunot day jay. Isawang na nga oray makapasair itirian na. Saan ba't siguro? Ang mudamot ama siguro ni Megan. Isuasaan damat siguro ang maaramid kan kwa na ti pampanunutan. Ay, sapay la kumangaro, lakay. Hello, Sunny. Hello, friend. Kumusta ka? Kwa, kastilat ta, friend. Nasaya at lataman. Ay, nasayat no kasta. Kat, kumusta man ipan na kailangan ka ni pamilya ni Lester? Kwa, okay lang, friend. Awan parikot ka dakwada. Sigurado ka. Uwan, awan tirumbang apagdanagam kanya. Nasayat no kasta. Wan gayam, inton umay alawas ang di flight ko. Ipakaamok lang kan ka. Uray saan ka kasumurot iti Manila, friend? Basta ka di, friend. O sige, kanayon ka nga agan-an nag-ijay, ah. Pasensya kan, saan ka ama itulod? Okay laang. Narigat mat. Amok mat ti sitwasyon mo. Masikog ka. Agan-an nagkakanayon dita, ha? Uwan, friend. Di mo liplipatan ti umawag kanya, kan? Wan, friend, di ka madanagan. Kat no kasapulam di tulong ko, umawag ka laang kanya. Uwan, friend. Oh, apay kasta tilangam. Adda ka di parikot? Aping ita ka lang. Napnapanam. Adda lang pinapatag na inasikasok. Iso nga itaak laang. Pasensya ka na. Ta sa anak ang nakaawid idirabi. Kasta ka di. Megan, adda ka di parikot? Apay akasta ka? Lester. Diya ka mo no kasan may ibagagkan ka. Ibagam ko ma, tapno amok. Kasano ka ang matulungan, no saan mo mat nga ibaga? Sana nasaya at aramidan tamamim kanti kamsat mo kanya. Nalablabas pa yung katulong ti pangibilbilangan da kanya kumawan ka. Anya? Hindi ka pampanaw mo iti kalman. Pinaglabanak ni mami iti nakadado. Imbag kumamat na sana kas tingag pagpagyo. Dakalan to'y sikog ko. Unay matan ni mami. No kas tilata ka na yun. Agawid aklaangan ijay ayan dananang. Tao akmat nga tarik na na masakitan. Iso asaan kumamat akas titar aramidan da kanya. Mami, pudno ka diti impulong ni Megan kanyak. Apay akas jay matan ti imbagbagana. Kaan niya ba ng timpulong day siya babae kan ka? Nalay nga talaga nga agaramid ti istorya day siya Megan. Mami, saan niyo kumamat apaglabaan iti kastaunay ni Megan? Amuyumot amasikog. Amuyumot asaan amabalin amabanog iti husto. Dinak man suruan si Lester. Alangan mo't nga agtog-tugaw kan papakpakan langan day ta babay diti balay. No kasta ti kayat na, agawid langan iti balay da. Mami, Alangan mo't nagdundun niya latan diti balay. Talaga mo't dayjay a babae anya. No anya lalitan di ipulpulong na kinimanon. Ay, huwan nga ron. Ay, nudyak makapagtapal. Ang mga noan niya ti maramid ko iti day siya Megan. Pagsasawak lakit de. Bayamon anak ko. Siyak ti makamukan kwan. Pagsawan nyo man, mami. Rumbong laang at tumulong dito'y balay. Anya di kayat na kuma? Donya?
Ala, ilabam amin daytoy manang Megan. Tano saan? Makaraman ka kanya. Ada na po tag-apagnak inton bigat. Iso anas kan amalabaan dayta. Kan mamagaan na sigod. Kan iplancham tumutan. Nalawag? Anyat mapaspasamak ditoy. Ha? Daytoy man a babae? Ibabaon ko lang ang aglaba? Nagado a reklamo na. Megan, dayta laang matgayam ti ipaparamid da kan ka. Nalakala ang mat at trabaho. Kan pakilabam matan di nagpalisak idirabi eh. Anya? Abay nagsangsangit ka, friend. Ada ka di parikot mo? Diyak ka muna niya, Teramida, friend. Mariribukan ako na. Ha? Diyak kun maanusan ti ugali da mami kan ti kapsat ni Lester. Sipot pa eh. Saanan anasaya at ipan nakilangan da kanya. Ay na, friend. Di kasayaatan nga aramidam. Pumanaw ka ditan. Agawid ka ni Jabalayo. One friend, agawid aklangan. Rupaglaan. Panunutong mataday kasi kugmo. One nga ron. Kastila nga ron din nga umadanin ti panagpas nga ko. Ngam nakarkaro pa ya babaon ang ti pangibilbilangan da kanya. Ay, unay magdagit at ang tao. Di naman lamasyan kan ka itikasta ang sitwasyon mo. Ala, agawid ka langan, friend. Ipakaamot to kanya ka, no nakaawid ka. Sige, friend. Anya, agawid ka ijay ayan nyo. Kunam, Megan. One, ijayak na angan ayan dananang. Adagan ka dayta. No anya ti amom apagsayaatan, ijay ka. Ano? Di ka lapdan, no anya ti aramidam. Amok matkat akas tag-ibag ang Lester. Kan amok ana ipada day tapanunot mo iti inakan kabsat mo. Megan, inak dayjay, kan kabsat ko. Anya ti kayat mo asawan? Guraak ida? Saan akas tati kayat ko asawan? Di mo ngamin maawatan. Sige, agawid ka langan no isuti ko nam. Sumarong karak tulangan ijay. Anya, agawid ni Megan ijibalayda. Wan mami, isumati ko nana. Anya ngay nga rod, alangan alaplap dakit din. Bayam no agawid. Di agawid laktan. Di pa nagkunana, lakdan tayo. Ha! Nagbidot na dya babae. Saan abali? Siyak tulangan ti sumarong kar ijay ayanda. No ipas ngay na ti anak na, ipa DNA test yun. Tapno masigurado no talaga aputok mo. Ay, awan ti pa nagtalag ko iti na dya babae. Mami, No kunana nga agawid, bayam! Kaslalim mawag diti balay idinagawid ang dayjay a babae. Naku namon, anak ko. Kat sapay la kumata saanan nga agsublipay. Anya lang amin tinakitam iti dayjay a babae, manong. ala, bayan tayon ading ko. Saan abali, tanagawid matan. Kasanon ti panagpasngay na? Naskan amaman ka. Saan ka di? Wan, mapanak. Ngam saan adito ti pag naadanda. Ijay latan balayda. Ay rumbang laang. Jak lakit di kayat nga adda pa as-asikaso dito'y balay. Marurudak man. Ah, may kananak ko. Apay kasta tilangam anagawid. Nan, imbag lakit din tanagawid ka. Plan-planwan mikin itatang mo asarong karanda ka kuma. Saan na nanang? Di kayo makmapanijay. Ah, apay anak ko. Apay anagawid ka. Kan ibot mo dagiti kawas mo. At ka di pare ka. Nang, ibaga man ako. Adda kami kinitatang mo at tumulungkan ka.
Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwan na denggen tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Namnama. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran ken iti direksyon Virgie Pagloy. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami kay parang tarabay na imbag na oras kada kayo ang ti Masakbayan. Ti napalabas, natungpal tinagsaritaan de Lester ken Megan ang makipagnaid na kadag itinaganap ni Lester. Binilin mat ni Anita ti anak na, ano saan anasaya ti panakilangan ti pamilya ni Lester ket agawid langan daytoy. Saan nga mo ni Megan ngadda sa bali a babae a karelasyon ni Lester. Isu akanayon nga awan daytoy. Iti balay da Lester, pinagbalin ni Bakat Badet a babaonan ni Megan nga uray masikog daytoy. Nagipulong ni Megan kini Lester ngem saan anamati daytoy. Gapu iti dayta, inkedeng ni Megan ti agawid ijay balayda. Itagagayem, denggen yu tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Namnama. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Imbaglakit din tanagawid ka, anak ko. Plan-planuan bikin ni taatang mo ti mangsarong karkan ka ijay ayan da, Lester. Sana na. Di kay mapmakan ijay. Ha? Apay, anak ko. Apay ang nag-awid ka. Kan imot mo dagiti kawas mo. At ka di pare ko. Nana, Ibaga man ako. Adda kami kinitatang mo at umurungkan ka. Japon maanusan ti panang trato ti inakan ti kabsat ni Lester kanya. Anya, Diyak kayatan kang subli jay nanang. Dito yaklangan balay aging gangagpas nana. Noumay ni Lester. Nagyaman na. Ngam na saan. Okay lang. anya. Sa dino tayan ti anak ka. Adda iti silat na lakay. Agin ina na. Maasya na unay iti anak ta. Pudno ti atap ko. Asaan anasaya at ti panakilangan ti inakan kapsat ni Lester kanko. Nasaya at laing nga ito nagawid. Wan nga raw. Ikarigatan talata tulungan ti anak ta. Well, bakit? Anyangay nga raw. Amo kasaan akayat ni Megan ti mapaspasama kadakwada kini Lester. Ngimsan na matabasol na ita. Ala, aywanan talata ti anak ta. Diyak ka muna niya ti aramida, nanang. Mariripo ka na unay. Mega na ko. Payakas doy. Payakas doy magtanti mapaspasama kayo. Ala, gusto na ko. Di ka unay agpanulo. Kanayon mo kumaalaglag ipon nga at taasi ti Diyos. Di ka kumamapukpukawan itinamnama. Aduman dagiti sana nasaya at amapaspasamakan ka ita. Amo akabalam da ita. Napod na panagayat kan pamatagtimpay ko.
Ngam apay kastoy ti isubad nana. Jak amo no apay kastoy ti mapaspasama kanya kita. O anya, anak ko. Di mo ka di mapansarungkaran ni Megan, di balayda. Saan, mami? Makumikumakpay la ita. Oh, kumusta kayo matun ka ni Valen? Nasaya atlat kamat, mami. Kinapod na. Nakaragrag sa kami. Nasaya at no kasta. No isula ko mga minan ti pangibukbuka may ti oras kan panagayat mo. Saan kat aday jay Megan? Ay, no apay nga min aday jay payababay ti kinayat mo. Adalang arudan anak na. Pasensya kayon, mami. Impagarup ko nga min. No'y ayatag pailaan. Gamkalpasan ti man no abulan. Naamiris ko. Asaan kayam apod mo ti panagayat ko kankwana. Very good. Saan ani Megan ti babae aparakan ka anak mo? Saan mo a-deserve ti mag-asawa iti single mom akas kan kuana? Di kay madanagan, mami. Saan ani Megan ti asawaak? Nasayaat no kasta, mami. Sipod pa jak kayat dayjay a Megan apara iti kabsat ko. Anya? Kay kayat ko ni Manang Valen apara kan kuana. Ngamin, adayo anapimpintas ti langana ngam dayjay a Megan. Huwan, pudno day ka anak ko. Kan maysa, ni Manang Valen, adda mabalinda iti biyag. Kan single, kumpara ni Megan, adda lang arog anak na, kas jay pa iti panagbiag da. Iso akos tulaang, asaanan nga ituloy ni Manong Lester dayjay a babae. Tano iso ti ituloy na, kantyaw laang ti mangngeg na kadagiti kakabagyan tayo. Aldaw laangan ti urayan agpasngay kanan. Gumaging gaita, saan pa'y ang nagpakpakita ni Lester? Saan tayon anam namaan nga umay nana? Ha? Kinapod nun. Nakita iti rabi iti postay di a babaeng agnagan iti balik. Nakita timpos na aladawan da kini Lester. Isugayam akanayon nga awan ni Lester iti balayda. Punak no trabaho ti pakakumikuman na. Saan ba't gaya? Anya? Nakaragragsak ni Lester iti dan na ti sabali. Itinto ta siya. Adak di ti nga gurukuray iti aldaw di panagpasngay ko. Megan, anak ko. Patib karam ko ba ti pakinakap mo? Amok akabalam dayta, anak ko. Aramidem amin akabaalam. Saan laang aparakan ka? Nang runa asaan apara iti dayjay Alister. No dikat para kadagiti anak mo. Wanan. Kitagyaman ako na iti kanayon niyo apan ang palpalagip kanya. Agyaman ako na kapot na ori kasto iti mapaspasa makita kanya. Kat di tak pinaybayan. Nuar arigan. Awan ti basol mo, anak ko. No adaman ti nagbasol. Isuta. Saan asika? Dayta ti kanayon mo, alagi-lagi pa. Ay na, nagwapo mo tanda ito yung apo ko. Apo ko tako na si kakit diwat alakay. Awan gaya man niya. Apo ko tako na kuma. Ang awan kayo laing. Tapno agisam man na ti anak ta. Da kayo at talaga, tatay. Ala, nagpapigsa ka anak. Itong bigat, makaruar tayong dito ospital. Wanda na. Kaya't kumatanda gawin.
Oh, apay day ta adu a diaper, Manong Lester. Kwa? Itulod ko ijaan da Megan. Ha? Nakita ngamin ti post na iti Facebook. Nagpas ngay gaya man. Anya? Kaya't mo asawan. Mapan ka ije balayda. Wan, ading ko. Anya nga ta. No da kami laangan kini mami ti mapan mangitulod iti dayta. Saanan ading? Siya kon, tapno makitak man mat jay putot ko. Nakitak ngamin jay post ni Megan. Makayayo jay ubing. Anya pa'y laang ti pagsalitaan. Di ka madanakan. Amo kun ti amin kada kayo kin ni Valen. Nakaragragsak kayo. Ha? Nakitak ti post na iti Facebook. Agasam, nakapublic ti post na. Di yung man la pinanunod ti kasasaan ko. Megan, Nabailak tinagpas ngay nga uray awan ka. Nga uray awan intul tulong mo. Imbes asika ti adda katulungan. Namsaan, gaputa makumikum ka iti babae. Alam, idisum day ta imot mo no anyaman dagina. Kat pumanaw ka. Ang asin. Diyak kaya't amadanon da kadananang kantatang dito'y balay. Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta ka? Kastoy, nasaya at latamat. Nasurok matan ang makatawan dahito anak ko abunso. Iso ang nakasubli ak matan iti trabaho. Dananang kantatang ti mangay aywan kadakwada no kasting awana. Nasaya at ano kasta? Kat, kumusta mo tanay di Lester? Awanan, friend. Kasmatlakin ni James. Nadamang kong agdandan-nadan iti daydi avalen. Anya? Makitkitak dagiti post da iti Facebook kat nakaragragsak damat. Awan lang ang bukit ikakasta at tao. No kayak mo, ag-apply kan dito abroad. Ha? Si kamot, friend. Agang angaw ka manin abigbigan. Sa anak nga agang angaw, Megan. Seryoso ah. Siyak ti makamo iti kwarta busbusan. Tulungan ka. Ado ti job hiring ita dito Hong Kong. Ag-apply kan. O sige, di ka madanagan. Panunutak an imbagday tanga imbagang. Nanang, anya nga tano agabrodak man. Nagsarita kami ngamin kinisani agayam ko. Iso ti tumulong kanya. Para kada tayo matlaang nanang. Ken kang runaan dagiti anak ko. Ay katadakan ka da ita anak ko. Amok akabailan. Numay papan ka dagiti ubeng. Awan parikot kadakwada. Tanapigsa kami paimot kindi tatang mo ang mga iwan kadakwada. Ay na, agyaman ak unay nanang. Awan anyaman na anak ko. Napanag ko nam kat pagsaya atam. Ala, aramidam. Wan nanang, para iti masakbayan dagiti anak ko. Awan ti katulungak ng agastos iti panagadalda. Ngami, adamutin pamilya dagiti amada. Anya, agabrod ni Megan ko nang bakal. Wan lakay. Day tamat ti kunana kanya. Tulungan ka nun ni Sally agayom na. Kahit, anati ko nam. Anya pa ngay. Wan ko na ka. Adda pa nagtalot ko iti anak ta. Iso na amok akapaulan na. Sa bagay,
Iso anak ko na nga agresay nun iti trabaho na. Ta asikasunan dagiti nasken nga asikasuan na. Megan anak ko, agan anat ka iti Manila Wala nang, di kay madanagan. Kan adamot day tay ginatang ko a cellphone para kada kayo. Umawag kada kayo no nakadano na kon ijay. Manungaal daw mo ka di ijay, anak ko. Mabiit na ang nanang. Sa anak nga agbayag ijay Manila. Numalpas di mapan ko asikaswan ijay. Agawidak adagos. O sige nga ro, anak ko. Agan anad ka. Wala nang. Kastamot kada kayo ditoy. Dagiti ubing. Di yu kumabaybayan ida. Ay, nagbayag maten ang mapuno day tulugan. Manupay ang pasahero ti urayan. Itayak pa'y dito yung agur-uray. Megan? Oh, si Kamat Gayam, Lester. Kumusta? Eko, kastoy, nasaya at matladda. Sika ngay, kumusta ka matan? Kumusta kayon idi anak ta? Okay kami lagdamat, kaasi ti Apo. Nasaya at kan nasalon at kami lagdat. Nasaya at nga rod no kasta. Kasla diaper kan makanday ta imot mo. Kan kasla pang newborn. Sa dino ti papanam. Mapanak iti ospital. Naganak nga minan ni Valen. Kasta? Megan. Congrats, Lester. May sakan nga ama. Katsapay la ko ma. Taag pa ka ama ka iti putot mo. Gayam, sa dino ti papanam. Adama ti pag nga imat mo. Kuha, adda na patag-apag na ije Manila. Kasta ka di? Kaano kang agawid? Apay sa lutsod. Adto yo. Sangaribo. Imbagla paggatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addang agkasapulan ito. Pangasim. Taawatam kumada ito eh. Saanan ko nakwat? Kasapulan nyo ti kwarta ito. Iso nga alaam latan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na denggen tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Namnama. Dito drama tayo, Di Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti direksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, mariribukan ni Megan gapu iti mapaspasamak ken kuana. Nagpas nga daytoy nga awan ni Lester iti dannana. Kalpasan ti may sa atawan, inalukoy ni Sally ni Megan nga aga-abroad. Inkadeng nang arot ti agresign, tapno asikaswanan dagiti papeles na. Kabayatan ti panangasikaso na kadagiti masapsapul na. Di na ninamnama lagsabat na kini Lester. Itagagayem, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Gaya, sa dino ti papana. Adda matibag nga imat mo. Kuha, adda na patag-apag na ije Manila. Kasta ka di.
Kaano ka nga gawid? Apay sa ludsudam. O atoy, sangaribo. Imbagla pagkatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addangag kasapulan ita. Pangasim. Awatam ko maday to. Saanan ko nakman? Kasapulan nyo ti kwarta ita. Isong alaom latan. Nakaluganam ni Megan kunam anak ko. Wan mami, naamwak nga agap apply gayam nga agabroad. Anya? Wan mami, isugayam ti mapan asikaswan ijay Manila. Kasta ka di. Di nasaya at tapno adabusbusan to dagiti anak na. Ay, kailiw ko mat ti anak mi, kani Megan. Di mo ko naan, amapan mo sa rungkaran ida. Mami, uray anya ti mapaspasamak. Putot ko lang taday jay. Jak umanugot amapan ka ita. Sa rungkaram to ubing, no nakapanan ni Megan ija abroad. Tapno saan kayo ngagkita? Anya? Mami, adda ka di madmadlaw yung kinimanang Valen? Ha? Anya day jay, anak ko. Ngamin, tunggal rumor ni Manong Lester. Adda ka video call na. No saan, adda ka inawag na. Anya? Ang mga nuti kabsat na day jay, wan nuti inana. Imposible, Mami. Jak agbidot iti atap ko nga ada sa bali a lalaki ni Manang Valen. Saan nakasjay ti pan nakisarita? No kabsat wano naganak ti kasarsarita. Anya? Makaalaak laang iti husto nga ebidensya. Ipulong ko kini Manong ti aramida na dayta a babae. Ay, unay matandi kastoy. Ultimo panganan na. Datapay ti aginaw. Wan nga rod, Mami. Manipod idirimwar da iji hospital ang nagdiretso na ditoy. Aging nga ita, jakpay pulos nakita ni Manang Valen ang naginaw iti panganan na. Ay, imunagak itay iji silenda. Nakarugrugit. Di naman lamadalusan. Ay, jak amuno niya ti bagak iti na jay ababay. Kasano ngamin ang makadalos, Mami? Kat basta makaturog jay anak na, tila ta cellphone na, tikit-kitaan na. Unay batan ti kasi nga ugali na ti ababay. Uray ti silenda lako ti madalusan na. Ngamsaan mat? Impagarap ko matlakit di, no nasaya at ti ugali na. Ngamsaan mat gayam? Naimbag pa ni Manang Megan idi. Tamakita tayo nga agdalos. Aginaw, kan aglaba nga uray masikog. Ngam ni Manang Valen, ultimo mat. Nanang, siya kun ti makaamu ang mapanagpalingki. Da kayo latan ti mabati dito balay. Kitain nyo latan dagito ubing. Sigurado ka kaday akabaala manakaw. Wala nang, di kay ka di madanagan. Adumat dagiti kumboy ijay market. Ipatulod ko latan aging ga ijay paradaan ti palingkyak. O sige anak kaw, nukas tati kunam. O sige nanang, inakarudan, ibagayon to kinitatang. Sabten naklaangan ijay kalsada inton madamdama. Wa nanak kaw, ala ingkang arudan, agan anad ka. Oh, nakapalas kayo mat, Mami. Sa dino ti papanan nyo? Inak makitsenda anak ko. Kasta, umayak mat, Mami. Ay saanan siya kunti makamo. Dito'y kalatan balay. Ang mga noon niya lati kalkalkalan ni Valen no isulaang ti mabati dito'y. Sa bagay mat kiti ah? Sige, inakon anak ko. Ay, nagdagsan dagito imot ko. Awan matun ti makitak akong buhay. Ito gaw ko pailaang dito igid. Barang adda makakita kanyak akong boy. Ha? Megan? Ha?
Da kayo matgayam, Mami Badet. Adumat agiti pinalengke ma. Uwan, Mami. Adda ngamin basit asalo-salo iti balay inton bigat. Oh, apay akas lamay sa kilo lang akar ni dayta imot yun. Uwan, may sakilo laang. Agore ka. Ano di ibagbagam apaskan ang maangay iti balayo? Ay, ko, Mami. Agluto akla ang mag-itibasit a pagsasangwan ni. Flight ko ngaminan inton Sabado. Anya? Nawan lakit dit aramitin nyo. O may kayo Welcome kayo lat ka iji balay mi. Kan tapno makita yung matlaan ti apo ko yung. Nasaya at tasimbangpot kayon, Mami. Oh, apay anak ko. Apay akas na tilangam. Awanan bain a babae? Nagsinungbat kami Makaungat ket din? Nga awad dinaluto ang makan ije kusina? Amo namat nga madamang aglablabak ije likod. Di kayat nagayam. Ilutwan tayo iti kanin na. Anya? Kan maysa, iso nga agong ungat. Gaputaawan ka no ti maluto, anaimas asidaan. Tiawanan bain a babae? Adaya itad na pakitsenda, tapno agpili-pili iti makan. Hoy! Valen! Rumar ka man dita! Rumwar ka tagsarita ta! Darasam! Tiawanan bain a babae? No kastamot lang ti ugali na. Nasaysaya at no pumanaw kayon diti balay. Mangsapul kayo langan iti abangan nyo a boarding house. Mami, anya ka din dayta nga ibagbagayo. Kasano ajak makapungtot? Nalabos ti ugali ni Valen. Sungbatan nakpaikit din. Awan apulos respeto na. Bastos a babae. Amoyo, Mami. Di kay maaawatan. Idi, ni Megan, kagurgura yung launay. Gaputan ni Valen kat nga rod ti kayat yu apara kanyak. Ha? Sa ita, kastamanan ti trato yu kan ni Valen? Ay, tapno amom. Impagarup mi nga min iti adim anasaysaya ti ugali day di Valen ngam ni Megan. Ngam saan mat gayam. Nagbidot kami mat gayam. Anya? Numabalin la ko mga isubliti na palabas. Inaramid kon anak ko. Anya? Kasta ti imbagan ni Megan kada kayo, Mami? Wan, flight na gaya man inton Sabado. Kasta ka di? No, kayat mo amapan kitaan. Di imapan kalata. Anya? Di mat saan nyo akayat ang mapanak ijay? Gaputa saan nyo akayat nga agkita kami kan ni Megan? Saan ka di? Makwa, di day jay anak ko. Amom, kalat ang nagbaliw ti amin, idi nakasaritak ni Megan iji tiyendaan. Anya? Ijay ang napanag-nakak ti kinasingpat ni Megan. Mami. Ngamin, do sa bali laang a babae, ang mga nudinak pa'y kinasarita. Inikanak pa'y nga rod iti 1,000 a pisos. Imbagla ka no nga inayon ko a pakitsenda. Gaputa nakita na di imot ko amay 1 kilo laang a karne. Anya? Naimbag pa'y ni Megan. Uray kas jay kadakas ti impakpakita mi idikan kwa na. Amo na ti tumulong. Ngam ni Valen, awan na pulos ti may tultulong na. Nay, si kamot gayam Lester Barok. Uwan tata, siya nga rod. Nasayat man tayo may ka. Ahawan gayam. Ada ni baby jay silid nakaturog. Kasta ka di, tata? Wen, tangay panangan mo taon. Ay kat mangan kan Lester Barok. Agyaman ak unay, tata. Aywan gayam. Ni Megan, ayan na. Ha? Mabit lang. Inakayaban. Agyaman ak unay, tata. Anya ti kayat asawan ti kaadam dito, Lester?
Nadama ko lang ka ni Mami. A flight mo gaya man inton Sabado. Wan, Imayak. Tapno kayat ko lang nga ibagakan ka. Nga agan-anad ka ko maijay papanam. Megan. Aklonak. Sa anak-anak balin a responsable nga ama, iti anak ta. Sa anak matla ang anak balin a responsable, a partner idigan ka. Ngam ita, nakaamiris akon. anya? Ngam agyaman ak iti dayta, Lester. Anyaman dagiti na palabas, lipatan tayon. Naragsakak iti adabiyag ko ita. Umdas dagiti anak ko apiksak. Megan, Iso asik ka. Ipamaysam ko man ti atensyon mo iti pamilya mo. Oh, apayakas na tilangam ang nagawid, anak ko. eko a Mami. Diyak ngamin nakapakada iti husto ka ni Megan. Ado ngamin ti bisita na. Kasta ka di. Kat, kumusta mo tan di apukok? Nasaya at latamat Mami. Uray nga ro ti putot ko. Diyak nakapakada iti husto. Sana bale, taadalat tamo ti Jay. Mabalin mo lata mapansarong karan no kayat mo. Isu na lang, tasaan mo na makita pa'y ni Megan. Ala Mami, huston. Ang mga numangag ni Valente sa ritaan tayo. Ay, awan bibiyang ko, nga uray mangag na. Isunto matla ang anagalas ti ugali na. Oh, apayakas na tilangam. Ada ka di parikot mo, Lester. Mami, pampanunutak ngamin ni Megan. Manipod ita, saan ko ang makita iti dua atawan. Ha? Numabalin la ko mga isubliti na palabas. Inaramid kon. No amok la ko ma, apagbabawyak gayam ti panang talikod ko kadakwada. Jak la ko man inaramid. Ay na anak ko, agan-anad ka kumaijay Di mo baybayan ti bagay. Wala nang, awan ti rumbang apagdanagan nyo kanya. Kati ka na yun ko nga ibagakan ka anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Wan tatang. Mala, ingka nga rudan anak ko. Agur-uray hindi pagluganam. Anya ti masakbayan nga agur-uray kini Megan ijay Hong Kong. Gagayem, di uliwan na denggan ti paggibusan ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Namnama. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panangtarabay. Ti Masakbayan. Ita gagayem, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Di ka na yun kung nga ibagbagakan ka anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Wan tatang. Ala, ingka nga rudain. Agur-uray ti pagluganam. Ala, inak nga rudan, tatang. Nanang, kanayon kayo kung mga agan-an na dito, ya? Di yu baybay ang dagiti ubing.
mailiwak unay kan ka, friend. Kasakmat kan ka, friend. Mailiwak unay kan ka. Manumat atawan asaan ta nagkita iti personal. Kamaudyanan na, adatan adwa dito Hong Kong. Wen nga rod. Kasla ka ano laang idi addata iti Pilipinas nga trabaho. Ita, addata dito yan. Oh my God, adan di pagluganan ta. Agur-urayan ka data. Wanggayan, iso ni Andrew. Driver ti pamilya da Ma'am Agnes. Naimbag nga oras mo, Sir Andrew. Kastamat kan ka, Ma'am Megan. Ay na, Megan ko na yulatan kanyak, sir. Di da kawagan iti, ma'am. O, sige. Megan, no isuti ko nam. Ala, aglugan kayo nga rodan, tama pantayon. Agyaman kami, Andrew. Amom saling, kinapod mo na. Aggusto ak itigayim mo. Ha? Iso na lang, ta mabay na kamangipod no kan kuana. Ay na, no adapanggap mo nga agdaton iti kayam ko. Pangaasim, tatinapod no kumaapanagayat ti ipaay kan ipariknam kan kuana. Wan sali, amom matan kanyak. Diyak kaya ti makasakit itirik na. Nang runa kadag iti babae. Ay, agyaman na karod no kasta. Ibagbagak laang daytoy. Gaputa jak kayatan ang masakitan pa iti gayem ko. Ngamin, duan adaras anasaktan ni Megan gapukan ayat. Ha? Adamot kaya ti pa nagtalagkukan ka? Di agpudno ka kan kwa na, tapno maamwam no anya ti sumbat na kan ka. Narigat mat, no siyak agayem na ti mangibagakan ka. Anya? Kasta timbagakan ka ni Sir Andrew, friend? Wen, namindo adaras ng imbaga na kanya. Kat, apay adi na idiretso kanya. Kas di mo ti lalaki, agin babaing dalaang nudamo. Ngam rumwarto matlaang ti ugali da kalpasan ti amin. Friend, di mo pagpapadaan dagiti lalaki. Saan nga amin alalaki? Katkas iti ugali da James. Ni James, sipud pay, babaero day jayan. Ni Mot Lester, kaslaawan panunot na. No anya timbaga ti inana, tungpalon na laptan. Ha? Talagaan nakatumpong kalaang ti lalaki nga awan panunot na. Di mo ipada ni Andrew kadakwada. Dua atawanan ang nakadwak iti trabaho. Kat awan tinakita, wano napaliiw ko asaan anasaya at nga ugali na. Sally. Kat sigun matlaang kadagiti amo tayo, nasimpat ni Andrew. Kan, awan dakas na no bilang laang. Gapot awan mat asawam. Kan, baro pay mat ni Andrew. Agayatakin ka, Megan. Sipod damo ta tinakita. Nakarik na akon iti ayat para kan ka. Ha? Saan ka nga apuraan, Megan? Kan maysa, no anyaman ti pangadang mo, aklo naglata. No bilang tayo bagam nga awan ti mariknap kanyak nga ayat, saan latang agbaliw ti parang respeto ken ka? Sir Andrew, pasensya ka na. Ngam sa anak pa'y ngamin ang nakasagana para iti day kaabanan. Imayak dito Hong Kong tapno agtrabaho para kadagiti anak ko. Saan nga agbirok iti ayat? Maawatan ka. Respetok deta pangadang mo. Kat sapay la ko ma, tadi nakliklikan. Gapoy timpudnok. Saan ang mapasamak dayta? Saan matabasol ti inaramid mo kanya? Tapno liklikan ka. Agyaman at narod, Megan. Kinapudno na. Adamot panagayat ko kini Andrew, friend. Iso na lang, takasladyak kayatin ti makiayan-ayat. Ha? Ngamin,
Mga no aramiden na lang tikas iti naramid dagiti awanan baing amma dagiti anak ko. I assure you, friend, saan ka nga agbabawi kan kuana? Kas iti nakunak idin, di mo ipada ni Andrew kadagiti nagbalin nga amma dagiti duang anak mo. Gaputa na iduma ti kinatao na kadakwada. Sapay lang ko mga rutakas na. Ay na, panagkunak, friend. Ni Andrew, di na ikari aparakan ka. Di ka kumamapukawan itinamnama itigayam ko, Andrew. Saan, Sally? Iti ka naman. Jack mapukawan itinamnama. Nasayat no kasta. Ngamin, amok, adamot pa naggusto na ken ka. Isu na laeng, taada pa nagdwa-dwa na. Gaputa, dinadaal dagiti napalabas ang nakarelasyon na, ti panagtalot na kadagiti lalaki. Maawatak ti gayam mo, Sally. Jack matapuraan asong batan nak. Makaurayak, uray inton kaano pa'y. Megan, aging ka dita. Kat awan pa iti sumbat mo iti ayat nga idat-daton ko. Sir Andrew. Ay ayatan ka unay. Manipod nagtrabaho ak dito Hong Kong. Jack pulos na kay ayan-ayat. Ngamas dawak iti bakik. Gapotay di nakita ka. Nakariknak iti ayat. Kinapod nuna. Ay ayatan ka mat. Jak ilibak dayta. Ngam saan lata maikat iti kaunggak tiagdanat. Ngamin, mabuti nga kun ang mapasamak manantikas iti napalabas ko. Noan yaman tinapalabas mo. Ikarik. Saan to mapasamak iti danak? Jakayat tiag kari. Tapno lang aklunan ti ayat ko. Ngam kayat ko nga ipanagnak. Babaan iti aramid. Saan laeng nga iti sao? Ha? Katagyamanak. Takamaudyanan na. Inaklunak matlaengan. Awan anyaman na. Katsapay lang kuma. Tasabali ka kadagiti naglabasak alalaki. Hello, bahiganan akaw. Hello, Nanang. Kumusta kayong dita? Kumusta dagiti anak ko? Ay na, nasaya at kami lata dito'y anak ko. Nasalun at kami. Kan padpadaanan mi ti awag mo. Nang runa dagito'y ubeng. Kasta ka di, Nanang. Wan anak ko. Mailiw damutin kan ka nga inada. Kasaritak man nga rod ida, Nanang. Sige, mabiit lang ang anak ko. Ayabak dagiti apo ko. Megan, day off tayo matita. Mabalin ka di ngawisan ka ngagpasyar. Ha? Sana bale, siyak ti makaam mo. O sige, Sir Andrew. Andrew, kunak ko man. O sige, agpasyar kayo adwa ita. Sa anak pa lang ang makikuyog kada kayo. Iti kasta, ma-enjoy yung mati agpasyar ada kayo laeng. Si Kakit di mo, friend. Umay kalat na. Ay na friend, do malata jadak akadwayo, kumpara, nuda kayo laeng. Ay na, nagmayat maten ti agpasyar iti day ti aparki. Maliw-liwa tirik na. Wan ay, nang runa no kaduam ti tao nga ay ayatem. Si Kakit di man. Agday ta ka man ako na ako. Pudno matibagbagak ay. Megan, aging ka kadita. Saan ka pa lang sigurado kanyak? Ha? Kas iti kanayon ko nga ibagakin ka. Awan ti plano ka mang lukokin ka. Sapay lang kumatakas na, Andrew.
Iti namindo adaras apan nakapasakit ko kan ayan. Saan anala ka para kanya ti agtalagmanan iti asino man a lalaki. Ngamin, ti ayan, kasla sugal para kanya. Jak amuno iti udi na, ket siyak ti mangabak. Wano siyak ti maabak. Megan, di nak ikumpara ka dagiti napalabas mo. Amok asan ang nasayat dagiti napasamak iti ayat mo. Ngem kayat ko nga ipasigurado ken ka. Nga dalat ka namnama ang makasarak ka iti pudpud no nga gayat ken ka. Katsak dayta. Diyak kayat yag kari. Kas iti nakunakon. Kayat ko ang makita. Ken mariknam. Babaan iti aramid. Ay, di kaya't asawan day kay Andrew. Will you marry me? Yes. Agyaman ako na, Megan. Agyaman ako na iti panangaklon mo iti sagot ko kan ka. Awan anyaman na, Andrew. Kat agyaman akmat iti napudno a panagayat mo kanya. Awan ang yaman na. Duwalaan niya na bulan ti Orion. Malpasan ti kontratam dito Hong Kong.